Svakodnevno smo svedoci stalnih apela i poziva iz Zavoda za transfuziju krvi dobrovoljnim davaocima da dođu i daju krv kako bi se rezerve ove dragocene tečnosti stalno održavale na visokom nivou. Transfuzija krvi kod ljudi je vrlo česta jer se koristi kod mnogih ozbiljnih bolesti, bilo kao pomoćna terapija, bilo kao jedina terapija. U veterinarskoj medicini su potrebe za transfuzijom krvi vrlo velike, a praktično kao i u humanoj. U našoj zemlji do sada nije bilo mogućnosti da se krv i njeni delovi koriste u punoj meri kao u razvijenijim zemljama, ali od skora situacija se promenila. U Nišu je započela sa radom prva prava banka krvi za pse. Prednosti banke krvi su zapravo mogućnost obrade pune krvi u njene sastavne delove i formiranje produkata krvi. To su najpre plazma, koja može biti sveža, može biti duboko zamrznuta plazma i krvni elementi, odnosno eritrociti i čak i moguće izolovati i krvne pločice. Obrada krvi zahteva zapravo specifičnu opremu. Da bi se nešto nazivalo bankom krvi, uzetu krv treba obraditi i centrifugirati u specijalnoj centrifugi na 5000 obrtaja, 15 minuta, uz to što ta centrifuga dodatno i rashlađuje krv. Iza toga se plazma ekstraktorima odvaja plazma od krvnih elemenata, obeležava i skladišti plazma u zamrzivač, ne više od -20, ne manje od -18 i krvni elementi u frižider, idealno na +4, to je obično dno frižidera. Upotrebna vrednost produkata krvi je veoma velika. Najveće ili zapravo jedino ograničenje koje se vezuje za njihovu upotrebu jeste vreme u kojem su oni ispravni za upotrebu. Kada se krv ispravno uzme od donora, obradi i skladišti, njen rok upotrebe se kreće u periodu od 25 do 42 dana. Ukoliko se broj banaka krvi poveća, pa samim tim i broj jedinica koje su na raspolaganju i uskladištene, ovaj period se naravno i povećava jer će pacijenti imati veći izbor nabavke ispravnih produkta. Krv je biološki materijal. Samim tim mora da bude slobodan i od mogućih prenosivih bolesti. Tako da se krv uvek uzima od poznatih donora sa poznatim imunološkim statusom, vakcinisanih, zaštićenih od parazita i zdravih prvenstveno. Otprilike profil jednog idealnog donora bi bio pas koji je težak preko 20 kg, što nam omogućava da uzmemo određenu količinu krvi od 300 do 450 ml, što je opet bitno, s obzirom da imamo komercijalne kese koje imaju određenu količinu aditiva, antikoagulansa i prezervativa. Ako uzmemo male količine, da ćemo zapravo poremetiti odnos tih sastojaka koji su već u kesi i uzete krvi, a takođe postoji opasnosti od trovanja životinja natrijum citratom koji je vrlo često sastavni deo antikoagulansa. Da bi krv mogla da se obrati i dalje koristi u terapiji, mora biti u startu biološki ispravna. Na prvom mestu tu je odsustvo svih parazita, bakterija i virusa. To znači da u krvi ne sme biti erlihije, borelije, babezije, dirofilarije, štenećaka, parvovirusa, leptospire i svega drugog što transfuzijom može da se prenese na drugu životinju. U terapiji virusnih oboljenja, infektivnih virusnih oboljenja, mi zapravo dajemo bolesnoj životinji gotova antitela, gotov imunitet, ono što mi nazivamo pasivnim imunitetom. Na taj način ta antitela vezuju antigen. Antigen je u ovom slučaju virus i praktično tim antitelima vezujemo ono što je izazvalo oboljenje i smanjujemo infektivnost, zapravo smanjujemo tu virozu koja se širi po organizmu. Što manje virusa, veći izgledi za izlečenje. Imamo dobre rezultate, to znači da sa jednom terapijom plazmom na početku bolesti, odnosno kad je dijagnostikujemo, to je za nas početak bolesti i uz naravno pripadajuću ovu ostalu terapiju rehidracije, infuzijoni, rastvori i naravno svi ostali lekovi, simptomatski lekovi, imamo preživljavanje od oko 90%, što je vrlo, vrlo značajno u odnosu na ranije rezultate. To znači da ono što se očekuje od te plazme, ona to
i radi. Dakle, čuli ste, transfuzija krvi daje veoma dobre rezultate čak i kod ovako teških, a što je najgore i čestih oboljenja. Dobra vest je da sada ne morate po komšiluku da tražite psa čiji je vlasnik spreman da njegov ljubimac postane dobrovoljni davalac krvi. Ukoliko postoje indikacije, sada možete da se javite u Niš i u najkraćem roku vaš veterinar će dobiti isporuku zdrave i više nego upotrebljive krvi koju će moći da da vašem ljubimcu i ubrza izlečenje, a u mnogim slučajevima i da spase život. Nastavite da gledate Kliniku Vet pa ćete u sledećoj emisiji vidjeti još informacija o jedinoj banci krvi za pse u Srbiji i njenoj ulozi u razvoju domaće veterinarske medicine.